de aka eye bedwam dwumadi no ento aso a edi so afisa breba wakwankosi se nonkron ebebo na menim edin ene krachi wodi be ma no office wodi bronya na me ma ne ehimpo a wode mama kwasi na wa fa de obefa kwasi mpacho ma che afishia panso afinko metuye barika de sala baka kade kolafia lafia lo senda zuwa ya de yemre na mo je ye de nyame dom ade ache nyame de ade che foforo ma eye ya da nyame ase yema yenwa muslimifo nyina so baka sala se okronkron ni ala asumdwe enkanedin amen won kan mo ba bibia omo obia amen ye dom so ase won pai body ndi omabo ade atai o my Ghana chi efrim santene ebepem sabre ye koso sre religious tolerance ya ma wias ya fa na nyina ni bre o my Ghana se o man ya akristofo ne nkramofo adi afra nenso still asumdue koso ye adwumanwia do yonko do ene biako ye tie ntem no yen koso man ntina ho saa ene mamie man etime tumpon ade akọ nanim eti from national chief imam ede besi muslimini a otwa tokra ye mamu nyina barikade sala omoje osoba kade ma me fa ntia kese adopenko ma papa baako eja noa baby obi a nyame enhyira na no paipa se ono so agebre anopai enso hwe da ma obi a hye ye biem de erade adom adechi no complain anopai me fa Ghanaian Times na da ma me call kratafe tosmiensa ena me wre ehoye aden yemsa fe na je ba be hye asenti esan bi ato ye nwa bi a oye mate amafo Medina ne be kai saa asem no mate ni bi a ofa maame bi efri Medina no de ne ko ashalebotwe enyi maame ne kwa no fa no se eye trotronti no nipa dɔɔso ne wom asoma be kai esi March bosomeda etoso 9 afimpi mienu ene adwunu baako enei ena adenta court ede atemu abentia empani se dru amanfo so ane akaya no nti ye kaye ho da maami kodru ashalebotwe ya osu obesi no ne akwada ne nam eno de akwada ne ma mate ne se onya akwada ma ne si fom se na be ono maami so betimi ade esi fom be se ne abatan no etaye na mate ne gi akwada no de akwada si honom no sa akwada na free mate no akogina car nanim esa so ya akwada enti no na otia no driver no ehu no ti maami ne si ya pena driver ne movie car ne fa akwada ne so onsumo di akwai ko Pentecost Sabia o Medina Damon fofie anto atara campus odwa abamonti akwara ne tina na monsie do adenta court ko asetena osimate no ye modeka 3,500 Ghana cedis o say 3,500 Ghana cedis okay went me antwe a okwa akodem afe baako ha Adom. Well, Ghana mra na akasa. Yeah. But Adom. Obatan ne shedding. Obatan ne shedding. Meeting so enkafra shedding. But at the end of the day, no, Ghana mra na akasa. Ahomte. Asem na ahomte na so. Mra no na akasa. Akasa te ja be ne de. Ghana mra na akasa. Na otwi so abe ene juada ense start memne da no ede na start memenda komodie bia na mpanifo freme yakosi wasem aka na mpani atinam se dia na meka ya mampani atie se na anu ana mesra ba mpanifo se omemu aidom nya bibi no ampa mampani emu na so ehu so abra cabinet ko nhimdie no omode ose ayoyo atie ganafo esu se mampani se ono so tina katwa so ona pamfo by 30%. They say ya kweswe de da so dam se debi. Say ma asem na mampani tie ye. Say mampani na pamfo na ka se bu na akotena se. No madwen wo hu se we na ye mo man Ghana no. Na ye hwehwe ne se o man nyina.
ebetimi free ahohia na diamond ye nyina dey yakomu no enti eja ne papa mu ansa eye se ya baba du se obi so betimi aye mo ana o betimi aye mo also mo ye mo e chen 30% na o makate de free o salaries no and at least we are a starter. Oh, dear ya, and penny for sinkonya, or more dream on mine. Sure. Inti, asasi fi baby no. Yeah. Nyaminti, ebeka ko wie baby. I baby papa so. Dear kakra. Ebe. Kakra. Dear no diamond. Okay, me the adomonline.com no shasia no pay adomonline.com na me adom na no fiada na etwam no. Multimedia Jimeko no ede nyankopon aseda ema no fi se emfiempemienu ne aduonu mienu 2022 kakra ofa na ya abosomi nsia no etwagu nyame adom adwuma no ene emu nipa ene emu akade nyina atiapo na esefata se adwuma friend se multimedia ne remfi de nyame aye enti ye de nyame asia no ntia no pay Adom online bo ho amane said the multimedia group hosts media Thanksgiving service enti no ho asem na eda hey na kwasi u kai se anano no ebeto odwase ye twa obiti wo sehwe kwa mpotemo no pay adomonline.com bo ho amane say identity of woman beheaded at Sashibekwa revealed fresh details emerge enti ye kase ebomu no details kono aba no ye mfa nkame ahwefo na afa so ba kwa ha ne say Lands Commission reacts to local college Meli. Now local Ideal College Meli. Ohia said the dan yesisi wotia no a. Na ache say asase so esiso no. Lands Commission no e wo bibi e kan e de fa ho. Enti wa react to it adekwa wa react to it no eno emunchemum e wo adomonline.com. We also say maiden edition of Adom TV, the People's Cry held at Abosokai. Na no efiada ye ne omanfo wo Abosokai kodi nkomo ebisa won say ebo ahanso te saying esan say eye akasebo ahodo num no tum say Ghana for tonkra eye osu enkra enti eno so ho asem eda hanum say Sri Lanka protesters storm president's house, enjoy her swimming pool. Hey, any ayiriyo kwasi? Na alope na me BBC. Any Al Jazeera. Na o he said there wo mu kotugu ho na anya nwanwa so mu dware ni swimming pool ni mu. No omo se papa ne nkoya ifio do mu nya mfiri ho no. Okay, enti eno so the People's Cry ekos Sri Lanka. Ekos Sri Lanka. Okay, and na just said the People's Cry no. The academic also resign. You. I'm say Denia also resign. Okay. I said I'm resign so move you. Anope na me hwe no Al Jazeera nti eno so ho asem no na che say the People's Cry no ye wiase cry enye the People's Cry only in Ghana nti adomonline.com there kwasi bacho anope there wa ha no nti the obonkrata no bacho there wo ba me fa Ghana Times the bokata ento aso what the Ghana man penny His Excellency Nana Addo Akufo-Addo foni aba ya man penny any National Chief Imam Sheikh Dr. Nuhu Sharubutu efoni aba na asma mampene Akufo-Addo tu dwa wabra muslimi fo ehye wofa kese ekrabopene mantam nyina ene se aban etu anamo aboase na beya ahoyehia o manga na akwakotom no yebetimi etu ase ede free yemam na mom se yakasa die oso anya nete se achechefo ewo atuatie bom etisebio aka headmasters no kojankoja ewo school no besrada se achechefo no sebi aban emuna so bunua efa ngu omade sede a wode tu aban perifo enim na mom no besrada en se sabre ma fra no so ediamia ewo school te beya wonko na enwenu ya wonsan ko kire ade se na beya ade sede wode tu aban perifo nim no obehwe etu ho na mo ede ama womwom na se beto ja se di pabonifo bi akofa eye Japan Prime Minister Adom mu anamso bi mampani akufa na fe mampenda da John Dramani mama de yakọ kese pa eko ede ama abusuafo na de hyewo Japan emai emu national security na dam ogusu ebokoko se ohu bibia ka bibi uma yentena wo sa amafo ba yempatamu eto na mo bia ense fata na so sabio sti ye betetena ho sa se ye hwemu nim se obeya ade ama na jinsem ansa na ye bompanifo amane oso bi to na mo awo mpatamu na so na sana moto ne pakro etu no ase semse bebrebi wo ho a chase bo police for amane entantem na police for na kasa no e monitor ne pakro ne se ampa se bo apayo ana moto ne wotu anase bi ne paboni sembi ana ba ne pakro etrimu food shortage and I say no kopiem wo estimate fido ato emantum wo fra eco school into school no aduane ho ya den e de muti the bokatare asemisa obi say no krese
adwane wa ye din e wo senior high school se wo instrument fido atoye mantemu ana yesi Charles mpanifo so nam so e bon tere se anhwe ye a obeto schools no emu Ghanaian Times na Diamond odi we ba ne adope jo me da say na mama call myjoyonline.com and also kakrakapa ba ko ema wache e wa ha no and the pension contributions of public sector workers are 8 months in arrears inti and also ehwasem ena eda ahanum say ye ena ba kon say wa ha say Ghana Medical Association joins labor unions demanding cola eti womo so de omo ho agim cola no womo chese esefata won ti omunya bia eye said the wo so sesi ase national security si wo hu bibia ka bibi na mo ani na ho no womo ka ne sa de chese Boko Haram fo na sese de womo apiem ewo womo apia fiase ewo Nigeria mem nti womo apia fiase de won bepe ba bia fa nti e bia na omo de omani kire Ghana wo hu bibia ka bibi na Dr. Dr. Sibe Yeboa na ka say current engagement with IMF does not guarantee support. Enti say see na to say enkita hodi ayakoso o my Ghana ne IMF ntem no enya enwie peye se de etitai bi beba emunsem no ankasa no okay kai mu a obete ase but the fact that ye ka IMF kase boni ade mu no won nkoye abanya fa Ghana nkoye eho nkita hodie ene nkonyasie ena egusu a ekoso sa IMF beje penie na de Ghana ahwehwe ye moa no ode bema no nti aya na wa hye ne nso sa no ankodi ko se ewo IMF for no so kras so betimi kwa ka cho se munyie sika okay mu 3 billion munyie okay sika kasa muhia no ewo mu fie jo munkoda mkosesa okay because o hwebu pa sika kra ekwa akogire free IMF yes here $3 billion o converted to Ghana cedis e be say 24 billion Ghana cedis no se o hwe 2022 budget enema awom ne miamia wodo a aban pese ye di sika ekohye even statutory payment kura ebro IMF sika ekwa akogyi so for 2022 aban chiba be spending over 26 billion Ghana cedis on statutory payment 33 billion Ghana cedis on salaries and on salaries then ye ka wodo a ye de no so no over $1 billion Ghana cedis de kwa spending ewo ho enama ebimo raise question say IMF no ye de ye enkatani mu ene sade akọ Eurobond market na sa akọ gebosie bi anase susu apa se eyade ehia because don't also forget say IMF runya koduru a ema credibility afa nipa na ofi se onma abosia no ne na ogina se onfa ma abosia no ya na ejidie no sa jidie no ebesan ba back so sa jidie no ebent no ene Diamond first no no nko a na onya adwuma bia ese na me ma Diamond bosia na misuro ese no de bosia koye adwuma na etofa ho a mede manyam sika back but the moment obete say Diamond ye adwuma multimedia okay se sika na tofa ho kura anya hwe kura no menya Diamond salary ede abake so basically near IMF no ekwa akoya ma but ne ebo mpa nyina ne se yemfa no kredie enya adwuma isika samihye mu Diamond na Akufo-Addo kan sembi back in 2016 ye tisika so enso kom de ye enya asem a meje de se mampani ebetwe ne ho afiri ho enokre ne enokre nura enokre de bia Ghana etisika so nanso ekom ediye omayi enye ohiaman amamuo ya enkoye enediye ababedru say these are the words of President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo prior to 2016 elections. Sikano Diamond yeda so and I believe say yakase ye tutu ye nema ye pa Diamond sika ye teso ewo mamu no enye sika ketwa sikano wo he na amanfo ebisa no ene ye teso na sane ye be ye be sori acha ma amanfo enya bi no ena Diamond ne sa akwa yase we come for example adana mekano na menem penfo bi din komo about sa sika ye de ma akyerkyerefo won agentete wa akyerkyere adwam ne afia nursefo be che nurse and teacher training colleges no that was a uhwemu ye pa pacho training college for now okay yeah almost na making outlive ne reason ya osaje for Dr. Kwame Nkrumah e de sad in e buy now there were two cardinal points ya na ejina so other points e ka ho
But the two main points here gina so kofa saa allowance e de buy say na nurse fo ni a teacher fo esua e wo ye mem at that time na nipa bi mpese obekọ akọkyera de ompese obeye nurse fo. Two, nipa ni so na esua no square cent no ni yenya a nurse fo ni a teacher fo dodo emfa nko enkronkuma mu enkokyera de. But ene yentimi kan the same about send the buy in that state. And a man for pre echo teacher and nursing training college. A man for a year, a human see be posted crown ID because say some numbers na ababe bro. Yes, so. Now the question is, CSC ye more allowance, near to tea or more near year, ye do moko and cron kumemu, ako supporti or more on na. Then the question is, ye we are no cresse or moko, echo cochre ade on cron kumemu na. Government is spending a little over 400 million Ghana cedis in 2022 budget on this allowance. Me wako yenkro kumemu a teacher for ni nurse for short term no be you person obe kromet ebe ye adwuma. So the purpose nti yakọ fast allowance ne buy no ye defeat se nipa ne nkọ ade ati o se koso ebo no ka. Yes, of course, concerns omuzo raising no genuine. So kotom e wo sebi nkro kumenu a sebi akwanye ba bi kro betena kra no e yasem enka ne nso nsem ebi na no pe na wo ka no news mu. So see it me address where you say that then we should be able to save that 400 million Ghana cedis na. Yeah, the teacher and nurse training allowance no. Near share other development projects and some netimi aboa. Okay, so one day there's going to be a one-on-one with Kwesi anyone penny na sanse mi nyina obisa na yegina ha die yemre no asase Kwesi e de be bisa bisa sa na nsem nyina na Kwesi na wo kramodin de sen na de o hia me a frɛ me Baba Tofik me de me pa Aisha esanse nkomseni Muhammad na yire no mbaako no na ne din ne Aisha nti me pe Aisha ankama me nkomseni yire enti de ye boye nuanom kramofo ma wo hye ho fa eye wona fa hye no nyina no ne botaye no ekokowie Genesis chapter 22 verse 1 to 19. Okay. Genesis chapter 22 verse 1 to 19 ene say onyankopon so Abraham hweye na wo ka say ne doba kro no onfa no emmo afore enne de yenku nipa mo afore enti ne duru so a na enwan ne anadwie wo ho akere won no enye anumude na emumu no nyankopon afarebo ene onyankopon asem so a nanafo no di so na enne enchirima edi so enti enuanom kramofo nyina baka de salao pacho yeba